подозреваем. Вот там не починится. Чоңгыз, кез отырып қойыңыз ана жаққа. Чоңгыз. Подозрение на алкоголь? Да. Баш есть пе? Чоңгыз. Сіз күш қолданып отыра береді. Чоңгыз. Шуныңыз ба? Кез баш еп қойыңыз. Соғыс па? Анда портал шыққалы. Жүкті көтерді ме ішіңізді? Yok. Başı еспе? Hospital. Kim başı poyuşmuş? Doktor. Kes, pasanız götürüyoruz. Ya çıkın pazarda görgөн эмесмин, pazarda görgөн. Ana başı poyuşmuş. Жалыңыз келеске айтып атам. Да, başı poyuş. Yok, otur orada. Basarız. Siz başı görseniz portalından tarqatıyoruz başını. Az vaqtni siz sekreter. Az lishni zo'rni portalga qo'ying. So'rashpa vaqt. Kes başı poyuş. Ya. Düşünmedin. Başı есть mi? Ne есть? Потом на умер хоть. Чем искать? Шкой. Этим. Gel canım şuraya. Az vakti çekildiyiz. Ne geçiyor? Ne vakti? Değil mi? Şuraya. Şu mahsus değil. Aslında bakar düzgün. Şimdi pasajı oturuyoruz. Дай. Pasajı oturuyoruz. Ben oturuyorum. Поймите, Пиздец, труба, где камера отсюда. Я алдым öyle. Sen özünde özüm YouTube'dan gör tez maqtan koyun. Тартып отпадың мен жаңа? Тартам да. Тартып отпайм. Девушка, чупили. Чупили. Işte hiç görmüşsün mü? Продолжай адрес просто. Adresini verseniz yaşıyorum da kaçak bir şey. Хорошо. Он мне тише адрес. Hoş ağzından öyle ben kaçaktan bile. Учет карты. Ha? Учет узнает. Учет пароль? Üçüncü yok da. Hazır
eşteki çok büyüyor. Çok işte geliyor. Köşede öyle. En kötü. Baştan altında bagaj. Elimde işte canımız. İşte hiç gelmesin mi? Ne bileyim annem niye hiç oldu hiç gelmesin mi? Üst çağları bitti. Çıkarıyorsun Allah'tan bile. Narkologiyadan. Gelin de narkologiyadan içkenimde ayet verdi günahlarını. Ya ben başlayacağım yani. Bilmiyorum ne bir taraf kırdık koydu o. Ya ben tam olsun öyle istiyorsun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshi, atыңыз. 8 yoqdangizmi? Atыңыз kim? Elda. Endi pravo yo'qmi? Pravo, просто uyda unutib qo'ydim. Pasport bormi? Pasport bor, berdim qo'ldim, dokumentlar, mashina dokumentim qo'ldim berdim. Bir parangiz ishlay qo'yibdi. O, ko'rdim просто, блин, bunday. Nima ichi olaydi deysiz? Ichi oldi emas, maqtan jetib qo'ying dedim. 8 haftansinglarda bu yoqda bratан deb aytisham. Qayerga yetishib qo'ydi? Maqtanlar uyga maqta kompyuterni qo'yib chiqardi, jetib qo'yildi, qayerda dальше berdim. O'zim pasportni qo'lga berdim. Atыңыз kim dedingiz? Elda. Eldar, bu yoqdan bo'lmaydi tabii. Просто 8 haftansinglar bayka. İçimdeki işiniz bile var. 8 haftansinglarda. Ошоның баласы мен дос болған бол. 8 өзі айыштан бол. Aslında parası çıkıyor. Az уланға деле сасын сүйлөштүрөйүн. Просто муну мындай кичине. Просто бампермен кагып алып, могу жерде көрдүңөр да. Анан кичине памперде биле оңдоп коеюн деп айкеси келтире албай берем. Азыр эле өчүп калыптыр да, байкаган жокмун ага эчтене. Atın nerede? Aksıda gel. Güzel öyle süreşelim. Aksıda gel. Güzel öyle süreşelim. Otursan. Все. Реально лётор. Aslında просто байкеш oturup otururlu bratан. Байкеш oturup просто артқа oturup кетти öyle. Osa otur la bratан. Otursana. Жүрме байкеш. Otursan машинадан айдап. Oturmaydı мен О, мен Koran ayrıldı. Мен да күлчүм айрып азыр жөн. Болду дейм. Болду, мен да болду. Koy bir düştü. О, түсүндүм. Братан, азыр көрүп отурсуңбу? Жөнүнө страшдан калып келип. Gülüştü verme abi. Жок, койбой, байке, күлчүсүн кой бер. Мен күлчүм кой. Мен Verem gülüşü koy. серк эмеспи? Gülüşü koy. Серк эмеспи? Серк эмеспи? Ben koyayım yok. Кой бер, байке. Verem gülüşü albayım. Өкүңөр азыр могул жерде мен күчкө алып отурсуңар, эркек чыгып. Ой, берип коем. Жок, мен Баары күчкө кирет да бербейм. машинадан. Түшүнүп атасың. Кирбейт, эмнеге кирет? Мен теппенем, эшигин жабат. Менин машинам. Ошо тепти да. Ошо да менин машинам төбөмбү, сындырамбы өзүм билем. Koy demey. Ben koy dem yaşta kayda verem deyim. Кайда берем? Киргизип коюп бересиңби? Берем киргизем. Эмнеге киргизесиң? Ичип алган турасың. Ишип ал. Özüm bulbaçı kelçi. Байке. Bayke. Байке. Ол жерден арзан атып баратам. Тиbe. Ver gülüştü. Колум кайрып отур. Кой берчи, байке. Эмнеге кармап атсың? Өкүм тең күчүң жетпейт. Koy ver. Dilin attı. Yine geçti lan kuştu. Ver kuştu. Tutkan yok. Ver kuştu. Муутуп атсың ғой. Муутуп атсың ғой. Kuştu yaşta kanıp dur bu. Sapart sürüyeni ben kamalып кетет tasın. Мен деле камалып кетем анда, макул мейли. Anın Любой başta кыргыз kuşunu эл, alıp ver oldu. любой кыргыз эл камалып кетсин анда. Reki verdim. Ver bayke ölç. Сөз, берем. Байке мерем. Коёрум, байке мерем. Машина байке мерем. Кой бер. Мен байке мерем. Кой берсең? Байке мерем. О, Хорошо. мен өзүм кармай эле турам. Просто байке серкип эле тура эмес да. Бербегиле, братан. Неге берип атсыңар? Арзымат, братан, не? Напишите просто я пиво. Все. Я пиво.
Зачем? Я же говорю, я пью. Максимум где-то 200 грамм. Как? Пиво. Пиво не пил. Не спеши за 200 грамм. Ага. Вот здесь можно. Taksicileri saldırdı da. Peki düştü böyle. Oldu. Tekşegen учурда Таниловка Россияны алып чыккан да элесиз. Сиз текшеген учурда Таниловка Россияны алып чыккан. Разрешениясы бар по эти? Жоқ, жауап берсем болады. Карточка жоқ тоже. Сизди Mercedes-Benz сервисти. Берген разрешение. Техпаспортты берген деп айтасыз. Жоқ, протокол түспөк. Келесі арттан айдап қойсыз ба? Бергенде эмне? Берип туруп кайра алган эмне? Gördüm. Az bunu berip tutsun ana. Berem. Чыгарып бербейсиң ба? Просто баш ийбей беребизге, кандай дейсиң? Бел да, ары бер басып бергенде документтериңизди берип коюңуз, талаптарга баш ийсеңиз теп качат. Страшно качат. Бел дос, кимба? Я. Öyle слушаюсь, да, вон так беребизин. Зачем так? Tamam. Gelsek mi? Varağız, buradan. Gel bir Kameranı alıp alsınca. Alo, pap. Alo. Yok da sizler çıkıyorsunuz da. Bakın sürekli televizyon kapat bürodasın. Hala çıkıyorsun. Sülüşünü erken çağırsa internette çağırsa айтпайсың сразу. Sülüşünü böyle. Бюрократиясына Жоан, блин. Надо вот это разрешение Gel stanka, geliyorum koysun stanka. Bayır başta gittim. Келет ұзақтан да аз кетіп қалады азыр. Ya ошо станкада жол бар, документ берип арткан эле. Ya зарегистрировал бар. Билет по-любому Жоқ, эми келсе эле келерсиң да. Жоқ, сен регистрировал тур. Эме аласың, эркелейбизби? Жоқ, эркелеген жокмун, братан, просто. Тура. Чечип коюш керек. Сиз азыр братан кетип каласыңыз да. Кетем да, анан эмне бар? 5 минутта
Келген күндө деле киргизем. Мени сыйлабасың, папаны сыйлап коюп. Папаңды сыйлаганда сен папаңды сыйлап отурдуң. Папаң гаишникте турабы? Папаң гаишникте болсо тонированный машина разрешение алыш керек да турабы? Нарушение Разрешение менен жүргөм. Разрешение жок турбайбы? Подосундай. Этпейм мен вообще, братан. Атамды сыйла десең, атаңды сен сыйлап өттүң. Мен сыйлам, мен. Патрульный машина жанында кетип атасың, тонировкаң менен. Братан, сен айтпагыла. Сен ошо айтып атам. Мен Атам сыйлайм, сыйлап атам койду. дечи, мен конкретно Сыйласаң ошол, кылганың ошол, атаң жумуш сыйлоо. Атаң деле мага окшош да эми. билем. Турабы? Атаң сыйлайм базар жок, эң киши. Бирок сен Вот сюда, да? Куда остановить? Дима, закрой ворота. Андра, жақынырақ қой. Ей, Ибрагим. Сен отырбайсың ба? Иә. Қарамадың? Жоқ. Ничего, байдан болып өтсіз. Алдын қой берсеңіз? Сен баш жебейді адамсың. Баш ебеген демесіз, положите. Сен түшіп бардан отырасың. Решил это не доказывать. Руку не зажимай, братан, да? Здесь, да? Порция gösteriyor. Gösteriyorum. Не, я устал после футбола извиняюсь. Бер тұрма. Ключики. Ибрагим. Пардон, мен сразу чыгып тұрмын. Я, ата өле тұрасың, мен яқтан көрінбеді маған. Ключ у кого? Пацаны, я вам вот так скажу. Сейчас никто вам не поможет. Я. Эвакуация шақырып бермекшімін. Жоқ, эвакуатор шақырбайлы, братан. Если надо будет, поедем без проблем. А мне бермейді азын ключін. Подожди, по времени, да? По времени будешь, знаешь? Чё, куда, чё? Ибрагим. Вопрос Что ты можешь сделать? 정직이 따뜻한 김? 같이 썼나요? Sen öp. Честно скажи. Честно, он надо. Erkek sayılır. Erkekçe, buradan onu ben beni ошон үчүн билген үчүн алып атпаймын. Ол әріпті болғанда қандай балбай істесең? Условия бар. Дос баба машина көріп, сен мен заман. Ибра, садись, подожди. Ибра, все, я поговорил. Все, ты сюда садись.
телефоны. Пусть вот сядут, думают, как положено. Объясняйте, как надо себя вести. Ну что, Ибрагим, телефон убери. Рейд идет 100 человек, примешь, и я вот это должна еще стоять и уговаривать. Так, телефон убрал быстро. Ты меня слышишь? Нет, я должна ждать, пока он наговорится. Дуй, вот сюда, чтобы водичка булькала. Спиртное что пьют? Пиво. Все. Думаю, в машине садится. Все? В машине можно садиться. Хватит.